Somalia Kotanglam, Lever Juba Regiona, Afmado Bula, Hararoba Cheng, Muslim no Pachuan, Anfapakum Somnimi, Rehong Olvey and Inatrangahun Rata Clambo Tochu, Umin May Kakan, Aruloti the Bansanin, Anchen Naina Aron Hole, John Lomlea, Masechu Tianga, Anuna in Kakena Danglam Tak, Omchu, Achanan and Fiat Juan, Iso Christa Arina Vanga, Christian Li, Taga Vangani, the Ancheta. An Fiat Rule Chuan Navy Somle Pakuakan, Anchena, Lever Juba Regiona, Afmedo Bula, Hararoba, Anchen in a Trangin, and not Chhuak le Harani. Headlang Valley a brilliant Somni Khan, underground Somali pastor Pakat Tusil na Atranga, Christatana Anun Lana, Piang Thar Christiana in Pe, Ania Anundan Chalo Taktachu, Sima Lali Suatana Nun Tharnaya, Ain Pek Nuchuan. Main Somle Pasari Khan, Anchena, Anule Patene, Nakir, Chuta, Anchena in a hole chu, Anule Patachuan, Anfapachu, Tom Hopanga, Tak in Bella, Nundanglam Tak Mainea, Alu Kirle and Muchuan, Makanti in, and Limle in, He Pastor Hinasea, Tuti Line Hetlang Val Minhi, Isua Ringa, Christiana in Pe, Ring Tardang Teang Bogin, Film Kurnale, Ven Himnalam Tilavangin, a Minhi. Tarlan Anilo Chan Asoi Bukane Anule Patachuan Nini Chungchu Anfapom Dana in Klak Danglam Tak Omchu Makti in Anlo Chik Renga Main Somle Pakuakan Chutianga Om Dan Danglam Ta Chu Achanan Zota Anuna in Klak Danglam Namak Tak Hengle Chutianga Ruilo Aban San Chandachu Makti in Chik Takin Anan Zot Fiata Hetlang Valhian Mi Piang Thar Anitak Thule Lali Suaring tu Christian ani tak tu te Pastor in Christian hena asway dan te chu anule pate bula chiang takin asway ta Kachunga thil tham dan chu kanule pate chu ka ham thila Isa Isua chu kanuna lo lut ve tura kangen thu te le keipo Isua nuna lut tura ka in pek thu te chu ta tang chuang kalal pa le chandam tu tan Isua chu ko poma Kanuna in Kakling na Danglam Mak Tak Chu Aloin Chanta ni Tin Hetlang Valhian Achunga Tilten Dangle Anule Pate Bula Achunga Tilten Asoidan Chu Morning Star News in and Komma Hian Asoya Chuting Tilte Kanule Pate Bula Kahan Soi Chuan Islamic Poma Islam Sa Khua Kirle Ngal Turin Mintiani Tin Asoya Muslim Titi Danangin Atong Trailo Tian Han Shria Apa Chuan Isa inaya Christian ini makan ichazok. Tuna chun inun akal sul zual tarheni hi. Hei ni chuasan la. Lokir le to ngai su. Tiin min not chuak ngalani tiin hetlang valhian. Asoy ni. Tuna chun omna mumal nei lavin. Kolay kong puidung le. Kot khera te. Mi varanda vela te. Aom kualin ari kual chin ti soin. Anu le pa te le achum te tan chuan. Mel ma ani tak thua soya. Isa Takania Christian Kane Nuwa Katiang Hilsom Taki Kabay Lovani Ati Kanu Ama Min Mga le Min Kongaya Min Ngay Sakle Min Duot Trin Tu Secret Lenang Aruka Poisa Enga Mozat Min Petrin Tu Ngay Poka Tuna Chuan Min Do Dal Tu Anitoa In Lamaka Hoa Cho Gay Po Min Palsak Tolo Tuna Chuan Isa Kamangaya Ataka ni to wangin kamang ana tanpui kangai hunamin pui tu tu chung kwa tu ma kanai to lova omdan tur pok to lova tong trai hi kamamo berani tina soi lali suan hena suai theng tu underground pastor hian hetang wal hi tuna chuan Christian cell group pakhat ne na kaltlang turin ma alak sak meka ar sai na din mun chu akhir hleina langa mase he hun har sataka hian Pathianin atam kong hon sakang ti hi kan ring tlatani atia Pathianin atan him na muntur chen na inle eile in tur te buat sai sak thainan thei to patong trai kan mamoni tin pastor chuna soi hetlang vali ri lo chang sang ngol veile nun beidong be sei na engma nei to lo ani chu pastor chuna soya anhena hian isa chu khovel mi bote zong chuak tur le chandam turin lo kala ama mangai tu pathiana om thule ani chuan sul na zong ngai dama anne na ho tura anga reng thu ka sila chu thu an thre chuan
anun beidong to chuan be sei na thar nei in mihringin hmangai na ang dilo mangai na makdanglam taka hmangai tu pathian nei ni ti ain hria chutiang taka hmangai na chu ala hrengai lova ain hriat voi khatna ni thu au chu apuya isa changchin chu hriat bil sela chaka reilo teya isa changchin le hmangai na chu mi zong zong ta na nia reilo ngol vele nun beidong kalngai na se polo te tan po ni ti se thiam zela nile ngin krista chandam na le mangai na thu kanin sik sia nuwa alal pa le achandam tu ani na chu pomin arin na ngat ta ni atia ninga chung chu abula ko ma anun in thak danglam ta vek mai chu ko mu chun mak katia reilo Addict ani na atangin a Chhuak ta ne chu ta tang chuan hun reitak amu to lo anu le pa te bul kir le du ta a kir le turin ain tiam ta nei tin pastor chuan asai heti rolian Somalia rama jamame khuwa kismayo wa cheng fa pathum nei som thum le pakhat mi nu pakhat chu achung te muslim ten an chen na in a train an no choka isu krista ri na wangin tha antuma dam kho chu tumin abe na sa hle ni na soi henu som thum le pakhat mi hi apasal chuan mars thla khan an chen na jamame khuwa kismayo atang hian no chuakin a then ngal ni in a soya henu hian Christian sa khuwa kapum hi ka in sirlo ka thinlunga thamon nam na sa tak ka ne ni ti in ven him na lam thil le film khur na thilawanga a ming tar lan lo henu hian Morning Star News a silani isa hian khathum kal ta chung khan kele ka fa te mamo min pe a min pe chun zum zel don ti ka hria ni ti na soya kumsang ni som hele pali Christmas ma khan ka fa te nen isa film kan ena chuta tang chuan kumin sang ni som hele panga kumtir January ni som ni khan kanun chu Lordship of Isa hena kahlana chuta tang chuan ka thinlung le nuna thamon na mak tak ka nei ta ni ka pasal hian kilometer za vela la lower juba sumdo na te naw te line film chu ka en chun zum zela kanu le pa te hena ka film ena isa chanchin chu ka soi chon nge ngai in ka hria mars thla a Ramadan lai khan kanu hena film chu ka en tir ve ta kanu chuan ka chan theilo zo na tam tak min zo ta a zo na ka chan theilo wang chuan ka pa chu film en turin a som ve ta kanu le pa ten en chuan mars thla khan kan en ho ta cross a chua se tur an khen be lai kan en lai chuan mit tui ta chung hian o pathian fa pa sul na nei lo mi hring da sul na awanga tur tu ti in ka au Chhuak ta thut maya enga tinge chu ti enga ka au chu ti po chu a chan po ka chelo ka au Chhuak po pringot mai ani ka pa chuan ka traple chu ti anga ka au chu ka han fe chuan makati hlea eng wangin nge ka tra min zota isu chu pathian fa pa ani thu ka soi chuan a thinarim ta hle maya ka pa chuan isa chu pathian fa pa ni lo ala tir zol nei zinga pakhat chawani thu a soita he film hi min ruai sul tu pathian atanga chuak ani lo dia bola man ruani hi ti in thinrim takin ang chuaka nasa takin ado dala chu tiang ani lo isa hi pathian fa pa sul la ka min plan tu le dia bola la ka min chan chuak tu zo ka ni ingai dana diklo tia ka chan chuan ka ina hi ni tan hun om to lo ifa ten an khan kal bo ro min tia ka pa chuan ka pasal chu a phone ngal boka ka pasal chu aron kalta a ani po chuan thinrim takin kalbo turin min tia anhe na ka kirle to lo tur thu a soi bokani ati ka pa chuan thum chung hun min pe a Islam sa khuala ma kirle tur le ka dan zel tur chu ka pasal te thutluk na sim tur tang ada kanu chuan kala ka in rol atuma ma se ka pa chu thinrim zul sawa kanu nen chuan min hot Chhuak dun ta ni thakhat nuwa kanu chuan krista arin na chu phat sang le a ka pa hena min kir sam le ta ni ati henu khongai thak takhi kumin sang ni som ni le panga jun ni som ma khan apasal chuan Islam tan agin in thenna eng kim ati felti Morning Star News nena asoya kapa te bula thathum hun min pe ka lai khan ka pasalin min lo phona krista karin na le achunga karil rup dan chu ka thak dang lam don em ti in ka pasal chuan min lo zota chuda chuan ke chuan
isa hi kalal pare ka chandam tu ani na chu kala pom renga ka phat san theilo ni ti thu ka sila chuta tang chuan ka pasal chuan islamic thumal pakhat kan fa tenen khan ka then chu ti hi aron sei chuak ta chu ama ne na kanin nei na top na le kanin biak nu nung ber chu ani ta ni ati Christian ani awangian a pasal le achung tele Muslim community member dang te chuan tha tumin an ve renga min zong renga ni ti na soibuk ka chung te patni ne na tringin vauna thu ka dong renga Christian kani ai chuan min tha chu thazok ni in an ne na tringin thu ka dong renga Christian kani awangin an mel ma kani to a min than tum renga ni ati henu hi afa tenen jun ni som le pathum khan kini ram rit nei lama an tlan sia chuta tang chuan an ni tin mamo tur thok chuak turin na tho tur zongin khosang sanga anin son kol zela in lu tur te afa te ta na school lu na tur te le anin en kol na tur na tho tur te amamo hle rolin din hun lom taka a mek bokani ka tong trai na chuan kanun ti thang lam tu isa hian ka chung ti po hi khoi ve se ti hi ka du ema he hun har sataka hian Christian te ne na tanga tong trai na hi kamamo ani keni ram thleng tur hian pathian in min suai ni chuan teile ka fa te ne na kan mamo chu pathian in min penge nge yang ti ka ring tlatani ti in asoi ani Somalia ram dan pu hian Islam sa kho hi state sa kho ta na poma sa kho dang reng chu eng sa kho po zirtin dang the dar hi khaplat ani ti in US State Department chuan atar langa mi tu po Sharia Islamic law principle zom turin aphut boka Muslim ni lo te tan po Islamic law hi Somalia rama hian do dalemo kal emo khaptlat ani Islam sa kho tanga sa kho danga mi anin le chuan thitura sem tur an ni ti hi Islamic dan zirtir na school lian berber te chuan an zirtir dan ani a hetiang zirtir na hi Islam dana atelani Somalia rama Islamic extremist group Al-Shabaab anti chu Al-Qaeda ne na nget taka in zoman nia Al-Shabaab mi le saemo Al-Shabaab pol ngai ven tu te emo chuan kumsang ni som le pakhata tang khan kenia marlama tual chung mi ni lo le Islam sa kho zom lo mi engamo za tan that to a Islamic extremist ten kenia tui pui kama khol zin te le midang te an be thin chan let nan hian kenia sipai te le African rangrol pol te chuan Somalia hian be pui an kha kani Christian support group Open Doors 2025 Walots Lisa Christian tetana mun him lo le ram hlom berber ram som nga an than chu azinga Somalia hi patni na ani